Ayo coba coli deh. Ayo coba coli kah. Coba toto coli nai. Coba toto coli kah. Kita bagi cemat. Ayo coba coli deh. Ayo coba coli deh. Ayo coba coli kah. Ayo coba coli kah. Ayo coba coli kah. অমুক খাইবেন belai hambai nero jotone sego jini DSF ni guduma salrongoi je kok borok subject no roman script by suragani bagai jini demand nero jotone nokhana me afro assembly house jini leader of opposition bo place khai kamono je CBSE board roman script by na question paper setting thang hunai boni bagai jeng segango bono belai hambai DSM ni je demand tongmani no bo put up khaika te aro joto house tongnai support khamani bagai jeng DSM ni ngai hamaya phoro boni puragai nerok nokhana chief minister of the state bo kaisa kok romani tongo aro bo sakha je bo letter suihonai CBSE no jeng kha khaigo CBSE rok o je letter sujakmani no khanaga no hnai boni bagai jeng DSF jeng naisingnai jumabu government ni reply boni bagai jeng DSF appeal khainai jini je student rok no nirok ta kiridi nirok ni exam nirok roman script bai no suidi jepana decision nangthang jeng believe khaigo government decision strong ngana hanai de student rok jepana nangthang nirok roman script bai no suidi DSF nirok ni loge tongo amo simia jeng tini DBSE board obonai nirok sikhana thangnai salrogo jini students rok force khaijak je bengali script bai suithong hanai boni bagai jeng follow up khaigani jeng tini thangnai jeng DBSE board jeng thangai malainai boroni je exam declare kha date boni bagai jeng nainai question tumabai set khaijaka jeng kha khaigo jini demand no government of state they board rok khanaga na hanai আচ্ছা হাসতে নি CMC ডিক্লারি খা লেটার হনাই হিং কিন্তু কে টান রগে প্রটেস্ট খাইকা jeng protest ya homo protest ya baksa borok siapa nangai mana students rok siapa nangai mana confused nangai mana boni bagai jeng DSF boroma aware khaigani assembly house of place ngka je demand chief minister bokog rokha board no suihonai boni bagai jeng naising tongo jeng kha khage positive replying nai board ni taraf se নে সিরিগো hamole jamatya general secretary TSF